Slav roj baş, evar baş, evan nohê vîdarim herkes baş e. Îro em ê bernameyekî dûr û dirêj berfireh çêbikin bi her du mîvanê xwe re Kakşar Oramar û Remezan Kerîm her du bi me re ne. Em ê bûyerên li rojhata navîn şarê ku niha li derdora Helebê diqewime her wiha bûyerên siyasî yên li Bakurê Kurdistanê helwesta dewleta Tirkiye daxuyaniya dawî ya Murat Karayılan ku min piştî nîvroyê bi we re parvekir bi qasî 13 deqe min ji axaftina wî ya berfireh berhev kir kom kir anî cewherê axaftina wî min di 13 deqe de anî cem hev. Eger hûn bikaribin li wê vîdeoyê temaşe bikin fikrekî we çê dibe. Di derheqê çi da? Di derheqê helwesta Partiya Karkerê Kurdistanê de. Yani keceke Aliyê Kurdan ji dewleta Tirkiye çê vî dikin, çi dixwazin ev pêvajo ber bi kê dirêvet çi fikrekî we çê dibe ji daxuyanî Murat Karayılan hemî derdikevin holê. Gelek vekiriye, şeffaf e. Ez pêşniyaz li we dikim ku biçin vê vîdeoyê temaşe bikin. Tabî ne niha li me temaşe bikin. Piştî bername. Baş e ez mîvanê xwe bigirim ji hor. Remezan Kerîm merheba bi xêr hatî. Êvar baş, silav. Gelek spas. Ji Kurdistanê silav. Ji bo hemû temaşevana, ji bo we û silavê germ bo Kekşar Oramar û ji bo we jî birêz Bedran dere. Kêfxweş bûn. Gelek spas. Kekşar Oramar tu jî bi xêr hatî merheba. Gelek spas ji diyasporayê heta Kurdistanê hezaran silav bo te bo birayê min hêja Remezan û hemû Kurdên ku îro me temaşe dikin. Pir baş e. Kek Remezan em bi te dest pê bikin. Em pêşî berê xwe bidin rojhata navîn di derheqê rojhata navîn de ka çi agahiyê nû li ber destê te hene, tu çi wa şîrovetkî, tu pêşî kîjan bûyeran çi wa şîrovetkî em hema meselê ji te re bihêlin keremke. Gelek spas. Dîsa dubare silav. Rastî du bûyerê herî girîng hene. Lê ez ê behsa bûyerekî bikim ew ê din bo Kekşar bi cî dêrin. Du bûyerin. Bûyerek meselê agirbesta navberî İsraîl û Lûbnan û bûyerê din hene lê min dixwazim zêdetir li ser bûyera ku li Sûriyeyê diqewime çimkî peywendî bi Kurdistan jî he. Rastî eva çend rojek e. Bi taybet du sê rojê axir eya hetit Tehrîr Şam, Cebhetin Nusra û gelek komê din hesinde 14-15 komên xwe rêxistin kirine demeke. Ji Îdlibê êrişek dest pê kirin nêzîkî Helebê bûne bi ne 10 kîlometr. Hetanî niha 38 gund û hinek nehiyê biçûk kirine destê xwe de. Bi taybet baregeya eskerî ya 46 nêzîkî Helebê ya hêzê Sûriya ya yani yê hikûmetê Sûriya. Heger nirxandinekî bikin ku prosesa astana min xwe yê we dizanin min ji dayîkbûnê min xelkê Kazaxstanê min. Li 2016 serokkomarê ew dema Kazaxstan Nazarbayev pêşniyarê ewa kir ku dikare bajarê Astana yani Kazaxstan bike xizmeta prosê aştî yê Sûriya. Li 2017 navberî Sûriya, Îran, Tirkiye rêkeftinek hate îmzekirin da û prosesa Astana dest pê bû hetanî îro 22 civîn çêbûn. Lê di vî civîna dawiyê ya 22 diyamîn ku pêş çend rojek ew civîna serkeftî nebû. Têda Lavrentîv jî nûnerê serokê Rûsya got em dijî ewan e bi rastî du mesele bûn. Yekem Rûsya jî, Amerîka jî, Sûriya jî li dijî ewa bûn ku Erdogan operasyonekî eskerî li ser Rojava dest bike. Meselê din jî Esed li gel Erdogan rûniştin nekir, hevdîtin nekir. Heta li Saûdî Erebîstan dema civîn çêbû me bernama pêştir behs kir Erdogan holê rûniştinê terk kir. Tabî bi fikra min ev yani ewey ku hem nirxandinekî giştî he hem jî min ev grûpên ku êrişî Helebê dikin nêzîkin li Tirkiye. Heyfildaneke Erdogana li beramber ewa ku Sûriya, serokê Sûriya Başar Esed li gel wî hevdîtin nekir yek. Di du rêge neda jî operasyonekî eskerî li dijî Rojavayê Kurdistan bike. Ez dikarim bêjim prosesa Astana hilweşiya.
شر جنوبا دست بکر ل 2020 اگر بسته کی دائمی ناوبینی اسد وان گروپا هبو پشتی 4 سال اوا یکم جاره که او گروپانا هزین تروریستی رادیکال چه بناو دکی پیشراوی ایریشه کی وا برفره دست بکرنه و حق جی کرنه دست خدا مروفت کاره بیجه جوله یک مرحله کی دیکه شر ناوبینی هزین اپوزیسیون سوریا به پشگیری ترکیه او هزین رادیکال لگل اسد دست بکریه هلوشاندنه کی رکفتنه کی سیقولی ناوبینی ترکیه ایران سوریا د برجوانگی ما کرده چونکی د پروسیسا جنیف د پروسیسا سوچی پشتی وی د پروسیسا آستانا دا نه کرد تیده هبو نه روجاوای کردستان هبو نه بانگی کرده دکرن اف پروسیسا درجه یک جبو چنه کرنا روجاوای کردستان بود تابی اگر کرد ویجی بحث بکم اول بدرانجی داخواست کرد ام کرد او بکن اوی آخر دخوازم بیجم در ناو 2 دقیقه لور هاوی چه ببه به فکر من که او رکفتنا هلوشیا به تایبت ترکیه یعنی سوریا ایران ده سنگر اکی دابون لگل ترکیه او رکفتنا که هلوشیا هگر اکی رکفتنا اکی نو اسکری ناوبین دیمشق رژیم اسد دی سوریا ناوبین قامش رو هزین کرده و روسیا ایران به چارقولی به تایبت هزین اسد و هزین کردی اپراسیونی که هفدش دست بکن تابی بو برجوانگی ما کرده اف هزانا چقاس کی خورد ایریشی اسد کن اسد چقاس جی دست بده و مجبوری کرده و دمی کرده جی رکفتن بکن حلب و عفرین به هفره اگر هزین سوریا رژیم اسد و هزین کرده هزین سوریا دموکراتیک یعنی هزین کرده گشتی روجاوای کردستان به هفره به هفدشی اپراسیونی که فراوان دست بکن همش بو آزاد کرنا ایدلیب و او حلب او جی کو کرنا دست خوشی همش بو آزاد کرنا عفرینی بوی دامه ترور و شر دکاره ل سوریا کو بداوی به چونکی پشتی کو ترامپ هات سر حکم اردوغان هنک مانورا دکه ناوبری ترکیه و بری و جوینجی لاوروف گلی گازنج دکر ل ترکیه دگو ترکیه چک داده اوکراینا پی اسکری ما دکجه هلوشاندن وی رکفتنی لگل ترکیه بزوره بو رکفتن لگل کرده ترکیه یعنی ایران سوریا اونا لگل کرده ریک بکمن وی باش به اوی آخر بیجم یعنی اف بیارین کنها لسوریا دقاومن اگر باش کرد بنرخینن دکارن رکفتنه کی بکن که عفرینجی آزاد بده گلک سپاس یعنی تدبیجی تو برسوا وی پرسامجی بده یعنی تدبیجی دوی روشی ده اگر کرد قصده یپگه لحلبه بشکری بده رژیمه به هفرا اگر بکاربن وان هیزین که هاتنه سر حلبه شون و ببن و ادلبه جوان بگرن اف حمید چتین گریدان دولت ترکیه فایده یوی هیج کردان را بلکه جی به وی وسیله نوبر رژیم و کردان باشتر دبه هنکی باوری به هفینن راسته من برسف کرد بدم که به هوال بدران هوال شار ریکفتن نه یعنی یه ببینه اسکری وان بچن ایدلیب آزاد بکن رژیم سوریا بیجه رژیم سوریا بیجه خواهفیس نه دبی هفرا رونین ریکفتن بکن اپراسیون به دو قولی دست بیبه هم لسر عفرینی هم لسر ایدلیبه نکو اونا ما بخوابینن یه ما بچن شهید بدن بریندار بدن ایدلیبه علا حلب آزاد بکن سوریا بیجه سپاست کن نه دوی به دو قولی هم لعفرینی دست بیبه هم لایدلیبه تابی ایران و هم بیجن روسیا جی پشگری بکن او مسئله کش برا بیرا من نچه به فکرم امریکا گلوپ سوز بو ترکیه پیخست بو ترکیه ریگه بده او گروپانا ایریشی حلبه بکن لبر اوا که روسیا جی ایران جی داخلی شرکه بکن بو او زخت لأوکراین لسر اوکراین ها سبک بکن بو روسیا بکنه جپه کی دن شر بو زخت لأوکراین ضعیفتر به یعنی مسئله کی ناف دولتی هجی بس رکفتنه کی باش بکن به دو قولی
يعني كرد نبنى عسكري سوريا بهبرا ام عفرين وإدليب هبرا آزاد كنا ودبه ركفتنه کی استراتژیک آزاد کرنا سوریا جرخرابن تروریستی جا إدليب دبه عفرین دبه لهر جیک اوا تمام ککشر اورامار اشتهی بپرسم evna be nakoki jber kunha divê rewşê de hevkariya Kurdan bi Amerîkayê re heye li Rojavayê Kurdistanê li ser li Sûriyê wextê ku merûv bi rejîmê re bikeve nava hevkariyekê nû Rusya jî dikeve navê wê demê çi dibe yani rewşenek tev li hev nabe gelo دەبان چەند ڕۆژێن دەرباس بوویدا پێیواژۆیە شەر لە دنیای دەرباسی پێیواژۆیەکە نووتر بووە بە تایبەتی پشتی و بایدن ڕێدا ئوکراینە و ji فوزەیên wan li dijî Rûsyê şer bike و ewane jî bi rastî di şerê bi Rûsyê de ev fûzane bikaranîn gelek kes hatine kuştin niha balansa hêza weke berê nemaye û Rûsya jî li hemberî wê hem Yekîtiya Ewropa hem Amerîka tehdîd dike û behsa wek dibêjin şerê cîhaniyê sêseyê jî dike. Ev şera piştî ku hat weke Remezan behs kir hat xwegihanda Rojhilata Navîn jî bi şerê İsraîlê û Hemas û Hizbullahê li Lubnan û li Xezê berfirawantir bû ev şera niha hatiye xwegihandiye Sûriyê bêguman yanî di navbera du hêzên cemserên mezin yên dunyayê da şerekî hemû alî heye. Di vê navê da gerek ez vê bêjim her dema şer çêbûne şerê cîhanî yekê yê duê û ev şerê ku niha îro Rojhilata Navîn da çêbûye Kurda Sûd standine ji derfetên ku hatine pêş û meselen di serdema şerê cîhaniyê yekê da serhildana Şeyx Saîdê Pîran elbette hindek yanî piştî çend saleka piştî wê lê beriya wê serhildana Şeyx Mehmûdê Berzincî Simkoyê Şikak qedemxêra lek li Rojhilatê Kurdistanê û pêra jî di serdema şerê cîhaniyê duyê da dema ku hiç kesê nedixwast komareke Kurdistanê ava bibe pêşeva Qazî Mihemed ji derfetê Sûd stand heta dema ku hêz ber bi sinûrên xwe yên beriya şer ve digeriyan komara Kurdistan elan kirin. Niha pirsyara yanî giring di vir da du mijar gelek hene bo me Kurda bi taybetî yek mesele ew e ku aya peywendiyên di navbera Kurda û İsraîlê da derbasî pêvajoyeke nûtir bûne ji nisbet bi salên berê an ne ya duyê dewleta Tirkiye çima piştî ev guherandinên jeopolitîk li Rojhilata Navîn û ew behsa ku Wezîrê Derveyê İsraîlê behsa Kurda kir carna Netanyahu din peyamên xwe yên Kurda li dijî Erdogan hindek tişt nivîsandin û weke din jî ew du statûyên me ku hene Rojavayê Kurdistan û Başûrê Kurdistanê yanî wek du statûyên de facto ku êdî hene di menteqê da evane em çawa dikarîn di vê serdemê da di sala 2024 ev vay em kêm maye bikevîn 2025 jî em Sûdê bistînin. Dewleta Tirkiye aliyê wanî herî rasîst herî şovînîst çawa bûye ku niha mecbûr maye bê di parlimanê da bêje Serok Öcalan dikare bê di parlimanê da biaxive. Eva di urfa siyasî da tiştekî yanî gelek susret e xelk gelek pê radibe niha di navbera Kurda bi taybet Kurdên diaspora û Yehudiyên diasporayê da piştî van alogorên jeopolitîk peywendî gelek bihêztir bûne. Kurdên İsraîlê ku nêzîkî 400-500 zaran e dibêjin em dikarîn bibîne pira di navbera Kurdên Kurdistana mezin û İsraîlê da peywendî bihêztir bibin ji ber ku du milletin ku heta roja îro ji kevin da heta niha hem peywendiyên wan yên dîrokî hebûne hem jî dijminê wan yên hevpar
gelek zêdene. Mesela devleta İranê roja îro hem dijminê herî mezin Yehudiya ye hem dijminê herî mezin Kurda ye. Devleta İranê li Lubnanê, li Gazê, nizanim li Sûriyê, li Iraqê gelekî bihêze. Lê nava xwe da gelek bihêze bi taybetî jî li Rojhilatê Kurdistanê piştî ew serhildana jin jiyan azadî ku berî 2 sala li wê derê dest pê kir, bêhêzî û lawaziya xwe ya herî mezin ji destê Kurda dît. Berwêndê jî yani bi ittifaqî nîne dema ku Serokkomarê İranê tê Kurdistanê başûrê Kurdistanê çe seredana Silêmanî Hewlêrê dike bi Kurdî de axe dildariya Kurda dide û Kurda dewetî merasimên xwe yên taybetî dike. İttifaqî nîne ku em dibînin îro kesekî weke Baxçelî bi tirs û heraseke mezin tê Parlemana Tirkiye da behsa Kurda dike. Ew di halekê de ku hebûna Kurda di 100 salên derbas bûî de 101 salên derbas bûî de herî zêde ji hêla sîstema desthilatdar li Tirkiye ve hatiye wek dibêjin serkotkirin, hatiye înkarkirin. Başa çi bûye, çi qewmiye ku heta piştî agirbesta li Lubnanê jî ne li Xezê ji ber ku li Xezê hişta agirbest elan nebûye, dewleta Tirkiye tangavtir bûye. Tên û du rojberî niha di axiftinên xwe da dîsa mesela Kurda di ragihandina Tirkiye, Parlemana Tirkiye da dîsa gotina yekê bû. Li gor min eger derfet hebe pişra ez dikarim behsa hindek peywendî û wekî dibêjin zerûreta peywendiya di roja îro da di navbera Kurda û dewleta İsraîlê da pêvajo hatiye guherandin. Çima ez behsa wan peywendiyan etkem? Belkî peywendiyên dewleta İsraîlê û İsraîlya bi qasî ku bi başûrê Kurdistanê re hebûne nikarin bi Bakurê Kurdistanê re hebin. Çikî Muttehidê Erdogan bûn heta çend sal berî niha. Ema niha hemû hevsengî hatine guherandin ji heftê cotmehê opê da pêvajoyeke nû li Rojhilata Navîn dest pê kiriye. Divê pêvajoya nû da Kurd armanceke serekene ku karîne û dikarin zêdetir ji wê jî hindek alogorên bingehîn di jiyana xwe ya siyasî da pêk bînin. Berwê hindê jî gelek giring e ku em behsa van peywendiyane bikin ku çawa partî û hereketên siyasiyên Kurd ji salên berê, ji dehan salên berê çawa dikarin zêdetir Sûdê bistînin. Ve yek jî xaleke din jî dixwazim bêjim, êdî Kurd nabe ji peywendiyên xwe bi dewleta İsraîlê re bitirsin. Çima? Ji ber ku êdî Kurd hêzeke mezinin li çar beşên Kurdistanê di wan 20 salên derbas bûî da faktora herî mezin ya guherandinên siyasî Kurd bûne. Li ser destê Kurda carayekê hêza herî tariya dunyayê yani Daeş û hezbên dinyan radîkal yên İslamî, Selefî, Erdogan jî tê da rastî şikestê hatine. Berwê hindê jî di serdema Saddam da eger kesekî peywendî heta roja îro jî di Qanûna Esasiya Iraqê de wiha ye. Kesek heta take şexs çi aliyên siyasî bi dewleta İsraîlê têkiliyê dabin wek xaîn têne hesibandin. Ama hesab û kitabê me Kurda ji yên dewleta Iraqê û cîhana Erebî cuda ne. Kurd hêzeke mezinin. Wekî din jî Kurda di van qet nebe 10-12 salên derbas bûî de du karên mezin kirin. Yek bûn xwedî enerjî û wize ku pêra dikarin ser masa muzakireyê hevdîtinên siyasî bi dagîrkera re û bi zilhêzên dunyayê re wek dibêjin li ser pirsgirêka xwe kar û xebatê bikin. Du cara yekê hêza Daişê li Rojavayê Kurdistanê û başûrê Kurdistanê rastî şikestê hat. Eger ew berxwedana Kobanê nebûya, ew trajediya Şingalê nebûya, ew şerê pêşmergeya başûrê Kurdistanê nebûya, çi cara belkî Daeş zû wiha îzole nedibû. Ema fikr û ramanê Daişê yên hêzên İslamî yên radîkal mane. Tirseke mezin xistine dilê
وان دولتن کو د روشالات نوین دا دموکراتیکن وقت دولت اسرائیل او دولت اسرائیل نه باش به حسیای کو گرک د سیاست خویا به کردارا روپلک نووکه او کرد اسرائیلی و یهودین کو لدرونه خودی لوبینه لسر وان هفدیتنانه گلک به اصرارن و هیویدارم د دقن پیش دا از زیدتی لسر وی مسئله وان پیوندیا با آفن باشه gelek spas kakşar oramar Ramazan Kerim که راستی ام لسر پیواژه آشتی راوستن گیشته کدری هنکی دخوازم سریو راوستن او مسئله yani mesele Suriye ya mesele baş iş karıvar seri kerem ki en basa mesela navi pevajoy açtiye navi levatine navi hevdana devlet Türkiye bu ravastandına çekane yani dahyaniya Murat Karayılan hebu min parvekiriye kerem ki dve çerçevede egerem analiz edebilir rast baş rasti beri kube meservi هوال بدران برساوه هبو من جي نيريني كاكشار هناكي تابله بكم بو او مسألة يعني هفكاريا كردا لقل أمريكا هيا هقل أمقل سوريا ريكفتن بكم بروبلم تشدبه يا نا حقيقة يعني روش بروش عفرين جینگای عفرینی خلق عفرینی جنوساید که یعنی ما دست آمریکا نگرد که یعنی آمریکا هزه کی مزنه اگر پشتیوانی ما بکم عفرین آزاد بکم بچهوان اگر لمغرب لافریقا او قبیله کبن سر درای سر پراون آون آمازون بین آوکاری ما بکنم آمدنه یا ما برجوانگی ما گرینگه و هگر ده انجام رکفتن اسکری ناوین سوریا کردا چه به هگر سوریا قبول بکه کرد سوریاش ترور رزگار بکن هگر کرد چونکه اونا هگر علبه بگرن جبو کرداش ده به خطر ده هگر سوریا به پیش و اف آستانا او سیقولی تک بچه و دمه ما دکارن لگل سوریا هم رکفتن اسکری بکن هم سیاسی بکن ده دستور نویس او روجاوای کردستانی ها سوریا دانی پی بده یعنی انسان دتوانه لور سیاست بکه براستی چونکه اف دولتانا دما ضعیف دبن لگل کردار رکفتن دک ایرو 27 ماه 11 27 ماه 11 2022 یکم جار بو از بوم گریلا هاتم قندیلی 27 11 ایرو 46 ساله پارتی کارکری کردستان حاکی آوا کرنده یمت زانن که ده 100 سال بیستان دا لبیستا حتی 1940 او مسئله گلیه زیلان و یمه بردوان بحث حلبجه دکن لیکم جار کیمیاسال لباکوری کردستان لدرسم حتی بکارهانی حوال این گریلا بحث کرن ده گوتن ده شکفت درسم ایدا محستین کردا دیدن یه او دما کومل کجیا یکم که 100 سالا بیستان لدرسم لباکوری کردستان حتی کرنده و پشتیوی قتلیام دن پیش کرد آوا کرنا پارتیا کارکری کردستان که حتی ایرو هات یه ما لگل پیروزبایی لچلششمین آوا کرنا پارتی کارکری کردستان همان دمه یه مهیوی داره که حتی اینها هات او تشتین که باش چه بون بردوان بون او کیماسین که چه بون نمینن و گلی کرد به طیبت بشی هری مزن باکوری کردستان بگیجه آزادی خدا جاوه دولت دبه اوتونومی دبه فدراسیون دبه چونکی راستی پارتی کارکری کردستان نها رباز اوجلان نونرتیا کرده هم لباکوری کردستان دکه هم لروجاوه تا که هیزک
یعنی ام بیژن آمریکا کربو لیست ترور اروپا، نه آمریکا اروپا ل 2014 و تعامل دکه. تا که کسک ما بو که قبول نکربو دولت باق چلی بو او جیوه داویه فرمی PKK و برز عبدالله اوجالان وکو محتاب قبول کرد. دولت ترک ای سال PKK و برز اوجالان وکو محتاب مسئله کرد وکو طرف قبول کرد. هوا شورش که مزنه دزین دا برای من برایس خوشویست وکو باشوری کردستان دیجن خوشویست که اکشار اورامار بس اسرائیل کرد. قرابه که من هبو لقشقه بلا کردستان بچوک دوی لقازاقستان ناویوی عبدالکریم بو نها وفات کردی رحمه خدا لی به عبدالکریم آپی رشید توتو دگود از قربانا ترسه بم دگود جیه که ترس هبه لوی داری راستی در کبه ارتزانی نها دولت ترک دولت ایران لإسرائیل ترسیانه دولت ترک لگل آمریکا مانیور دکر سیاست دکر رکفتن دکر جبر کو تا که دولت لروجلات ناوین یک تا که دولت مسلمان اندام ناتو یعنی دگوت ناتو پیکات کی مسیحیه و تنه یا اوروپیه لی آمریکا دبی فرمو او شاخ کی مجل روجلات ناوین ہے و مسلمان آمریکا بو ترکیه د ناو خدا راگره بو ترکیه ناو خدا راگره سیاست دکر لی اسرائیل وی تشتی ناکه ترکیه حولکی جدی دا لگل اسرائیل ریک بکوه ده ترسه اف ترسا اسرائیل واکریه ایدا اردوغان جی بزمان کردی باخوش هندک میدا جلی کردی لبرخو که بو وی ترسا اسرائیل والی کر که دولت ترک بسرخد برز مراد قرائلان فرمانده حیزه پاراستنا گل منطقه که لگاره پیرا دبیجن پیرزین ل2004 ماه شباته 26 شباته اول مراد قرائلان ها جوینک چه کرد پشتی جوینه ها را وستیا یمه گیری لهاتن مخوافیزی کرد نیزی که 10 دقیقه آخوی گود راست انها شر نینه لیگو پیوستی ملت کرد به گیریلا تا 5 سال دنجی دبه اول 2004 20 سال پیشوی و آخافتنا دودیاجی گو هگر گیریلا نبن دولت ترک دولت داگرکر سیاسی دیپلوماسی به هیچ شیوه که لگل ما تعمل نکن داخویانیا بریز مراد قرائلان دوی چارچوبه دا بو که دولت ترک هدف یکم گریلا دخوازه گریلا بیچک بکه او بس وان فشاراش دکر لسر کردات تی کرنده او فشارانا راسته بس وان فشارا دکر او فشارا راسته من دخوازم لور هنک تشتا بیجم دسی تشتا بیجم که نبیستراون نزانراون هوال بدران داره آگاین صدا سدن تو دکاری وی بکی مانشد جی آگاین صدا سدن آنالیز نینن اده بیجه دولت باقچلی سردان برز عبدالله اوجالان کربو پیرا هفدیتن کربو خب ادعاین پر صدا سدن دکاری وی بکی مانشد دکاری بلال بکی جی دولت باقچلی بخود سردان برز عبدالله اوجالان کربو هفدیتن کربو هفدیتن اکیوان 6 ساعتا چه بو 6 ساعتا به هفرا هفدیتن کربو پشتی هفدیتنا رو برو هفته جارک هفته 2 جارا خط تایبت او نه واتساپ نه وایبر خط کی تایبت به هفرا بریا اینترنتی که خط کی تایبت پارز را و هیچ دولت تک نکاره گودار بکه پیونجی هفتانه هفته 2 جارجی گل بریز و جالان ہے که دولت باقچلی هفته جارکی بس سرو کاپو دکه بس دم پارتی دکه بیه بردف که سرو کاپو و هر تن بس پیواجوی آشتی دکه که بن باندوره کی بهز یه سرو کاپو
و هفر او پشتی وی هفدیتنه بیستو بحث پشتی وی هفدیتنه 6 ساعتا چه بیا تابی او پیواجویا که ام دبیجن تابی اوا پر گرینگه که دولت باخشدی لگل سروکا پو هفدیتن چه کرد هدف وانا او هفدیتنا او زانم بله پیواجو ده مها نیسان دا دست پی بو گفتگوی که جدی هاته کرنده اگر اون بزانن سروکی بری هوده پی و فوق اوراس بری پارلمنتری هیده پی بو لگل دولت باخچری هفدیتن کرد اوا یکک لوان کسه بس 2012 و ده پروبلم لپارلمنت واره چه و فوق اوراس لگل دولت باخچری هفدیتن کرن بری وی روژه کی لگل روشان چاکر هفپیوی نکر تو روشان چاکر ناست کی من گودار جی کرد دگود bu mesele arkasında bir devlet aklı var. Yani çi bikurdî de pişt vî tiştî de devlet he. Devletê Türkiye eva jî ez yekem cara bi wara dibêjim devletê Türk genel kurmayı serfermandarên ku zindîne devlet ewên ku zindîne çend kesin hemû berav bibûn serokwazîrên ku zindîne bi Davutoglu, bi Mesut Yılmaz, bi Çîlêr serokkomarên ku zindîne serokên parlamento nêzîkî pêncî kes bi dewletê qûl û resmî Erdogan li koşkê serokkomarî kom dibin. Pêş vî me civînekî 13 saetî çêdikin 13-14 saetî çêdikin di wê civînê da digêjine encamekî da ku pêwîst e hem rewşa navxwayî hem derve. Yekem di nava heqa sal da şerrê ku hatiye kirin da çi zerar dihe dewletê Türk û nikaribe meselê Kurda bi dawî bîne. Gêştine wê encamê da li gel Kurda li hevhatinekî bikin, aştiyekî bikin. Piştira meselê didiya muheteb kê be? De encam dine gêştine wî tiştî da li gel Birêz Ocalan be. Roja din du serokkomar, sê genel kurmayî, du serokwazîr wavdekî 14 kesa serdanê Birêz Ocalan dike li îmiralîna Birêz Ocalan tînin Stenbolê li Stenbolê li çanka koşku ew cî ku Mustafa Kemal Atatürk wefat kiriye çankayê koşku da di wir de hevdîtin dikin û piştî wî hevdîtinê li gel devlet Baxşerî û cemaetê CHP dikin. Ev pêvajoya ku dest pê kiriye temamen pêvajoyekî ku dewletê Tirkiye aqlê dewletê Tirkiye bi hemû şaxê xwe li piştin. û evan di rojê dawiyê dewletê Türk li xwe mikur hatiye yani dewletê Türk di uslûbê xwe da zane şaştî kiriye. Wana bi wî dest pê kir işte Ramazan Kerim agahîn ku tu didî eger ne sedî sed bin eger şaş bin di mesela îtibarê de em dikevin zehmetiyê yani. Na ez wî zanim seda sedin. Yani ez wî seda sed zanim. Yani ewa seda sed e. Di vî di sê rojê dawiyê da careke din hevdîtinê Baxşerî Erdogan çê dibe. Di meselê uslûb da mesela Erdogan fikrê xwe ewa nebû Birêz Ocalan bê parlamento devlet Baxşerî fikrê xwe ewa bû. Lê di vir da wana kêmasiyekî xwe dît. Kêmasî di wî da bû wana wa pîşanda ku dixwazin gerîla bêçek bikin û Birêz Ocalan bi kar bînin. Ku bi vî şêweyî mesele çareser nabe. Dema Birêz Davutoglu hate Duhokê hate Hewlêrê li gel serkirdayên Başûrê Kurdistan jî hevdîtin kir. Di wir da jî Davutoglu ne tenê wekû serokê em bêjin Gelecek Partîsî yani serokê partiya xwe di vir da Davutoglu wekû nûnerê dewlet jî hat. Bi xwe jî gotgo min li gel Hakan Fîdan hevdîtin kiriye. Nez bême ser eslê meseleke. Piştî wî civîna dewletê ku ewna serdanê Birêz Ocalan dikin piştî wî devlet Baxşerî pê re hevdîtin dike. Niha dewletê Türk ewa fehm kiriye nikarin bi rêya Birêz Ocalan yan bi şêweyekî xapînok niha dixwazin bi şêweyekî cidî
Dem Partî li İmralî yan li Stenbolê li gel Birêz Abdullah Öcalan hevdîtin bike artık Dem Partî û Birêz Abdullah Öcalan terefek jî dewlet ew pêvajoya bikeve merhelê qanûnî û siyasî û guhartinên destûrê ku pêk bên guhartinê destûrê pêk bên têda mafê Kurda hebûna Kurda were qebûlkirin da û hegerekî bihêz jî heye li dema pêş da agirbestekî diqolî navberî dewletê Türk û hevalên PKK da çêbe. Heger bi uslûbekî baş bêne pêş da, bi uslûbekî cidî bêne pêş, serok apû jî bê serxet hevalên Dem Partî biçin pêş da, hegerekî wiha. Ya din donê meseleyek çêbû, Devlet Bahçeli got heger Birêz Ahmed Türk pêşniyar ji bo min bike ez dikarim pêra hevdîtin bikim. Fikreyekî dewletê Türk çêbî eva 2 roja dixwazin şaredariya Mardinê vegerînin. Bes Birêz Ahmed Türk wî qebûl nake divê pîwîst e her sê, her çar, her pênc şaredarî vegerin û dixwazin Birêz Ahmed Türk, Birêz Leyla Zana û Birêz Demirtaş jî di nava vê pêvajoyê de bi cidî cî bigirin û serdanê İmralî bikin. Fikreyek hebû yek deqe evaş agahiyekî nû bira bîra min neçe 6-8 ne roj pêş êsta pêş niha fikreyekî wan hebû bi Birêz Abdullah Öcalan bêjin vîdyoyekî xwe belav bike di wê vîdyoyê de PKK rexne bike bes Birêz Abdullah Öcalan ewa qebûl nekir. Niha careke din bi aqlê dewletê bi aql selîm ewna dixwazin vê pêvajoyî hêdî bi aramî bi aştî bi rêva bibin. Niha mesele di vê çarçovê de dimeşe. Fermû. Agahiyekî din heye dixwazim parve bikim ew jî gotinê te hinek teyîd dike pişrast dike ji MHP daxuyaniyekî nû dihatiye alîkarê serokê MHP Fethî Yıldız dibêje divê cezayê girtiyên nexweş bêne paşxistin mafê hêviyê yên girtiya jî were bi cîhanîn divê aliyê de divê em bi Dem Partiye re hemfikirin. Fikrê me û Dem Partî di mesela girtiyê nexweş de yeke de mesela mafê hêviyê de yeke. Mafê hêviyê hûzanin de mesela Rezdar Öcalan de ket rojeva Tirkiye. Fethî Yıldız di Komisyona Bütçeya Wezareta Dadê behsa girtiyê nexweş kir, behsa mafê hêviyê kir. Balkêş ew e yani di nava Partiya MHP de liv û tevger heye. Hatiye îqnakirin. Meral Danış Beşta jî di aynê civî de behsa mafê hêviyê kiribû wî gotibû ez bi tera me rast e. Yani ev jî wekî agahiyekî. Hinek tengaviyên mezin bedran eger iznate hebe gel kak Ramezan hinek tengaviyên gelek girin ketine nava Türka ev tengaviyane ji tirseke mezin tê ku piştî şerê yani agirbesta ku li Lübnanê çêbûye dewleta Tirkiye ji wê ditirse ku Türkiye bê perçekirin. Eca ji çi ji hevkariyên û stratejiya İsraîlê yan nû ditirse ma her ev nebûn ku di dema xwe da li not û nehê Serok Öcalan du destî Kekşar tu gotina xweşbîr neke ez vê gotina te jî pişrast bikim Mehmet Uçum şêwirmendê Tayyip Erdoğan e gelek axaftinê Tayyip Erdoğan ew amade dike fikir ew dide Tayyip Erdoğan dibêje ew jî behsa gotina te dike dibê li rojata navîn plan proje heye dixwazin ji Kurdan ra dewletekî ava bikin yani vaya êdî biye fermî bersiv dide pirsên rojnamegeran dibê Kurd didin pê avakirina dewletekî dibê îjab nake ji ber ku dewleta Tirkiye dewleta netewî a Kurdan e ew jê bi dewletekî nû tune ye. Ev jî divê pêvajoya ku nû medaye dest pê kirin ne weke pêvajoyên berê ne hinekî cuda ye. Bi şêwazekî din ev jî gotinê te pişrast dike yani li rojata navîn plan û projeyekê ciddî heye dewleta Tirkiye tengav biye ketiye tengasiyê li çareyekî digere çare jî
لجم کردان لجم رزدار اوجلان دیگره که هم چوا بکاربن وکه دورا لوزانه ام جوی کریزی بفلتن ام دیسا کردان بینن جم خواه بلاجوان دولت کی پرگال کی آوانه به اما دیسا جی از بالا حمی تماشوانان بکشینم سر داخوانین داوی یه فرماندار مراد کارایلان که مجی 13 دقیقه درخستنه ده بشا ویدیوی ده به کانالامه ده هیه او بخواه دبیجه یعنی اما ککشار اورامار تو دوام که ببوره گوتنا خواه هیوی دارم تجبیر نکربه بله یعنی رمضان کریم تشتکی دبیجه هەواڵ بەدران هەواڵ شار ببورن ببورن بۆ دە 20 شرکە نیو دەقە هەواڵ بەدران پێواژووە هەواڵ شار بڕیا کاناڵی وە پێواژووە کو دەست پێ کریە من هێویدارم دیسا بڕیا کاناڵی وە کو پیرۆزباییەکی لە پارتی کارکەری کوردستان لە هەواڵین پێکێکی دکم من هێویدارم هەواڵین پێکێکی هەواڵین دەم پارتی گەلی کورد به خود جدی نزدیک دبن بریز مراد قارایلان جی گو هەگەر تشتێک هەبە ئەم حاضرن من داخواست دکم که به کورایی زێدەتر لە ویز جدیتر کوراییتر لەسەر ڕاوەستن چونکی هەنە تشتی جدی ڕێدانە وێ پێک بێن و بریز عەبدوڵڵا ئۆجاڵان ڤیدیۆی ویژی وێ بەڵاو بن ڕەسمی ویژی و هەڤدیتنی ویژی دەدەمێ پێشتا وێ وەرە وەشاندن ڕایە گشتی ڕا دەولەتی تورک وەکو دەولەت بریاری جدی استراتژیک ده من پیمانیه گافشون دا باشه ده دویمه و بکن که حرکت پارچه نبه فتنه چه نبه چه وقتی خو سنه شیعه طرفدارین امام علی طرفدارین حضرت محمد ناو دین اسلام دا بون دو بش دویمه و اف پیواجوه تعمل بکن که حرکت دا پارچه چه نبه گلک سپاس ببوره کرم کرد ککشار اورامار تو دوام که شما دولت باغچلی پیشنیاز کرد که کمک او مانشیتا برا بردوام به حوال بدران او مانشیتا سور دبنیده درباسته به دبنیده آگاهی که نو نویس دوام دیگه دولت باغچلی و ببر او جلانه 6 ساعتان هفدیتم پیکانی وکی آگاهی که نو دوام دیگه اگر سور به جی باشه کرم ککشار اورامار تو جی دزانی دو دولت باغچلی پیشنیاز دو نبو روزا سهشنبه پیشنیاز کرد که هیئت کی دم پارتی بچه امرالی هیئت جی سری لوزارت عدالت دا هی برسف نهاتیه اما herkes دوی قناعت ده که برسف ورداین بلکی چونه جی رای گشتیر اشکره نکن کرم که گوتنا خو تجبیر نکریه ککشار اورامار یعنی دی 46مین سال روزا دامزراندنا PKK دا گلک جارا مگوتیه دستکفتین وی حرکتی وی پارتیا گروبری وی لکردستان جه همو پارتین دن برفروانتره گلک زیدنه و ریبرین وی ایرو لسریچین کردستانی خودی مکتبک فلسفیا کور و وقت بیجن گردونینه هیویدارین او دمو چاخ او درفتن کو نهال پیشبری کردانه PKK با آوای هری باش جبو خوزی و مرمین کردانی صدان سالا بکار بینه و او درفتن کو چه بونه ایرو روشالات ناوین دا و وقت بیجن چرای کسک ولاتن روشاوا و اسرائیلی جی جبو روشالات که ناوین نو افراندنه به شرک و به هیزن رادیکال و هورا کرن و ایروجی ترک گلکی وسط تبلیغ هف کرنه سودک گلک مازن جبستاندن و دولت ترکیه نه 46 ساله هرتم دخوناوی هنده ده که PKK بین ببه 406 ساله دن جی نکاره PKK ناو ببه اجا نها او همو تضاد و پارادوکسین دولت داگیرکرا ترکیهش کوتین کو ام دبینین مثلا به هزار زیدتری 40,000 زندانی سیاسیین کرد زندان ترکیه وک بامرته گرتنه و گروگان گرتنه شاردارین کردا وک دبیجن قیوم داتی نسه دنگ و رنگ کردا نابینه و هفچاخ به راجیته مثلا او ماسکا چاره سرکرنا پرسکریکا کرد
تیخ خستیا سر روی خو اوانه همون جه ترسه ترسا وان جه بلاوون و بیشن چیبونا کردستانه که آزاد سر بخور و حسرت کردانه و همو ارکان دولت ترکیه اتمسفر سیاسی دولت ترکیه گرتیه برخو و هم دبینین ایرو او اگر بستا کل لبنان و اسرائیل جناو برا خدا چکریه هندک انجام مازنتر بو منطقه بو روشالات ناوین یه خورابینه اجا پان ترک یعنی او ترکیان راسیست دوی باوریه دانکو یعنی گلک جرا دبیجن جی دنوچه و خبر و وقت دبیجن آنالیزین خدا که حکمت جدید یا امریکا یعنی که ترامپ یعنی نزدیکی 5 روز دیگه به سرکاری یعنی 20 ماه 1 سال 2025 دبیجه لگل هرشین دولت اسرائیل یه روجاوای کردستان جی بخم بن کنترل خو و جوی داره هرشی ترکیه بکن و باکور کردستان جی یه بکنه پارچه که روجاوای کردستانه البته د کابینه ترامپ دا او کسین کو گلک جوان کسین کو نهاده هاتنه دیار کرن بو وزارت جور بجور گلک جوان دوستین کردانه او لدجی سیاست دولت ترکیه نه ایجاد ورادا پرسا گرینگ اوه آیا پارتیا کارگرین کردستان PKK با آوائه که نهینی چه ریکفتن لگل امریکا و اسرائیل گرنه آن نه گهشتنه توافقه که آنجی گهشتنه انجامه که آن نه آیا او آخفتن وزیر دروی اسرائیل که بحثا حفگرتنا استراتیجیک یا کرده و اسرائیلیا دکه و به آوائه که طبیعی استروشتی ده نشاندان آیا پیام وی با دولت ترکیه و رایدار دولت ترکیه چنه وکی دنجی گره که ام جبیر نکین بعد رانتجی بحثا پیمان لوزان کرد کرد ایدی نکردین سال 1923 نه ایدی کس نکاره کردا بخاپینه کرد هیزکه معزنن و آلیه تاریخی به مسئله جهاز اشاره به دو تشتین گرینگ بکم یک اوکو پیوندین کرد و یهودیا جبور روشالات ناوینیان نو گلک یه بهیز بن و هفگرتنا وانجی بکردارا یعنی وقت اتفاق گلک گرینگه ایدی او داخویانین وزیر دروی اسرائیل امجوی بگرین حتی گلک روشنبیر اکتیویست اکادمیسیان نویسکار دیروگزان روزنامه‌وان اسرائیلی نها گلک به اصرارن کو به همو آلین کردارا بکوین تکلیه آوای پیوندیا اسرائیلیا به کردن روشالات گل کرده باشور گل کردن باکور و روژاوای گلکی جهب جدایه یعنی پیش و پاشا وی هیا و جسال 1940 دکتر کامران بدرخان به هندک رایدار اسرائیلی را هنگی هندک اتفاق سیاسی کرنه دماکو یو این جوین نوانین گرینگ هبونه و خواستنه که نوینرین کرداجی دوی داری دا بجدار ببین ایجاد دم چویه جهود دناوا کردان دا دناوا جواکا کردان دا جگوین دا وکه جواکن جیران نهاتنه ایزوله کرن دی سردما کمارا کردستانی دا چه مافین که کرده هبون او اقلیتا بچوک یا یهودین باجار مهابات جی همو هبون بروی هنده جی دما خواستن پیشوا قاضی محمد محکمه بکن دما مینا قاضی دچک و اوقاتا که جی پیشوا قاضی و برا بسمامه را بگرن یکمین کسی که تی پرید ده مینا قاضیه چونکه تشتکی وان نما بو یک جبنامالا داده نیسانه که ایرو لاسرائیل نه و ایرو جی به عشق حزک مازن بحثا کرداو وی سردمه دیکن حتی جاره که جمرا گود مگود چما و مثلا خواست پری اوقات پیشوا قاضی و حوالنوی بدن مینا خانم حال بکن مینا خانم تشتک نبو گود جبر کو ده درجه های
تاریخا چند صد سالا دا که ام لی ایران بون ام چه جارا راستی و حرمت و احترام و قدرناسی نهاتین اوا که 11 مهین تمن کمار کردستان دا کردا رابری مکرن جبر ویجی یعنی نها ریخستنه که یا اسرائیلیا که نها گلک اکتیوه به لوبیا اسرائیلیا بگیره دایه گلک حول ده که لوبیا کرداجی چه که بهیز بکن ناوی آکوره بری دمک جی جوینه که برفره چه کرن و اوانه دبیجن به اصرارن که دنابرا کردا و اسرائیلیا دا در روشحالاتا نابین دا وقت دو هیزین که تکارن دموکراسی زیدتر بلاو بکن لهمبری اسلام رادیکال بسکنن اف دو هیزاننه بروی هنده جی ایرو ام دبینین که دولت ترکیه گلک تنگاوه به زمینه سازی به که آمده کاری هبن مثلا داوا جریبره که دیگه که 24 ساعت جیرا دویژن تروریسته زارک کشتنه نزا داگیر کرن نزانم جاسوسین انگلیس و امریکانه اما به زمینه سازی ده دویژه بلابیل پارلمان باخ و او ده حاله که ده که با کاره که وها چاره سرکنا پرسگیری که وها تاریخی زمینه سازی لازمه هیچ تاجیل سر روپل روزنامه حریت نویساندن Türkiye Türklerindir. Yani Türkiye ya Türkaya. Hiç taji yek zaman, yek al, yek valat, yek nizanım, yek o yek evan berdevamın. Hiç taji zamanı Kurdi de parlamana Türkiye'de tahammüle yek peyv jinayı kirin. Beri çend roja parlamentereki Türk hat tene got jin jiyan azadi ev kese kol jornişt bu meclis bir revet bir Kurd bu او دنگی وی پارلمانتری ترک گرد اوی قیریا گود بنیرن ای دنیا اوجی عجیبین AKP اکو از ترکیه کم به کردی دا آخفم کردک دنگی من دبرا یعنی عینا او خلاموکیا اسمت اینونوی ددما پیمان لوزان دا ببیرامتین اکو چاوا بو خلامی دستگیرتی ین داگیرکرین ولات خو و ایروژی او کارین کو باخچلی و AKP یعنی MHP دکن ما اثبات ناکن کو اوانه صمیمیت که بروینده جی دا خویانی رایدارین PKK و یک جوان جی فرماندار مراد کرایلان اشاره بخالین گلا گرینگ هیا یعنی بگشتی او ایدی نکارن ما بخاپینن نکارن کردا بخاپینش برکو کردا هیزوان هیزکه معزنه سیاستا کردا سیاستا که دموکراتیک و برفره و وکه دنجی براستی کرد اگر هفگرتنه که آهاد ورادایه که پیاما جوهر دکاره او به دوی روشه دا کرد گرکه چه بکن پارتین سیاسیین کردا چه بکن ایرو گرکه لآمده لبروکسلی لحولیری لسلیمانیه لقامشلو جوینو کمبونن جبو یکتیان تویی دبن سیوان کنگران تویی دا حبونا ایرو گرکه سروک بارزانی بانگ بکرا ام در باسی پیواجوه که نو بونه ین قندیله ده حال شردانه ده حال برخودانه دانه ده حال دفکرین اپراسیون دولت فاشیستا ترکیه دانه یعنی درویاتیان لورا اشکراد بلی کرد ایدی نابه بترسنج برکو کرد هیزه که گلک مازنن کردا گوهراندنین بنگهین پیکانینه کردا شوراشا جنجیان آزادی جباکور کردستان زندان آمده و برخودانا کوبانیه و عفرینه برنا گهاندن روشحالات کردستان ایرو دولت ایران وک دولت که هری دجمن یا دجی کردا ترساندنه یک کسل ایران گوتار اکادمیسیانه که اسرائیلی ورگراندیه سر فارسی ایرو وندا کرنه کس نزانل کدریه کسک نکاره لی ایران تلفونه که با اسرائیلی بکه دجی دا مالاوی همیا ترت و فنا دکن بروی اندیجی دوی روشه دا بیویست آلین کرد ایدی باوری به اراده خویا ذاتی هبن او بینه با هب براستی دوی ناوی داجی کنگره نتویا کردستان پیویسته بانگه که بکه و بچن در به در مال به مال
لی دریه پارتیین سیاسیین کرداجی بچوک و مازن بگره حتی تاکه کساتی آجی رمضان کریم بری که تو دست ببی که از دخوازم دو سه جمله مراد کرای ایلان به تماشاوان را پار و بکم بلا فکر حوالا چه به مثلا فرماندار مراد کرای ایلان ده بیجه درد دولت ترکی گریلایه او دخوازن چک ورندانین یعنی گریلا و گوهرن جیانا سیویل لکردستان سیاست قتل کرن و قرکرنه هیه گریلا جی لدجی وی که درکتیه و بوی اوای چک را کریه حتی که کردستان سیاست قتل کردن و قرکردن هبه و گریلا جی هبه چک جی هبه حتی که مافی ناسنامه‌ای گلی کردنه ناس کرن حتی که مافی خوازایی گلی کردنه داین نممکنه نه پیکانه که گریلا بپاش و گاو باویجه مافی گلی کرد دوی ورن تسلیم کرن به ترکان را ماف حق وک هبن دویجه مراد کرایلان افتنی پاراگراف کیه اما همی آخفتناوی دوی چارچوبه ده یعنی پر نته پر زلاله دوی و حوالی که مراخ تکن از دوباره تکم دوی شا ویدیوی وی کانالی ده من پشتی نیوری برنامه که آمده کریه بقاسی 13 دقیقه لی تماشه بکن جوهری آخفتنا مراد کرایلان دوی داره ده رمضان کریم کرم که gelek spas bo heval şarjî min dixwazim dîsa hinek nuxte bêjim rastî min yekem yanî hemû agahiyên heye li ber hinek rewşa min nikarim li vir eşkere kim hineka eşkere dikim tabî diyalogê navbînê Dem Partî û Birêz Ocalan Serok Apo da hene bez min naxwazim bikevme nava hûrdekariyê wî lê vir dixwazim tiştekî bêjim dewletê Türk wekû dewlet biryarekî seda sed stratejîk dane Bakurê Kurdistan dikarî vî ji bikî manşet Bakurê Kurdistan wê demê pêş da heger ev pêvajo serkeftî bû wê teslîmê Birêz Abdullah Ocalan bikin Birêz Abdullah Ocalan Serok Apo wekû ku îdare dike Dem bi rêya Dem Partî ew parêzgehên ku destê Kurda dane Bakurê Kurdistan wê îdareyê Bakurê Kurdistan bike çimkî dewletê Türk ji Sûriya ji Iraq ji Îranê aqiltir tehlîlekî ciddî yê rewşê kiriye ku zane ku bi hatina Trump û bi şerê İsraîl û ewey ku Hemas Lûbnan niha İsraîl xwe amade dike li gel Lûbnanê ew agirbestê kiriye piştî wî agirbestê xwe amade dike li hinek Rmezan herî ku em cî bidin van îdayên te pêşî manşeta me dibe Rêber Öcalan tê berdan agahiya destpêkê heve belê tê berdan tê azadkirin da Bakurê Kurdistan jî ew bi rêva dibe yanî Birêz Abdullah Ocalan Serok Apo heger ev pêvajo bi saxlemî ser bikeve ew ê Bakurê Kurdistan bi rêva bibe yanî Bakurê Kurdistan cuda nabe ji Tirkiyeyê yanî wekû heger wekû otonomiyekî di nava Tirkiyeyê de Serok Apo bi rê qanûnî siyasî ew Dem Partî wê Bakurê Kurdistan bi rêva bibe dewletê Türk piştî nirxandinekî hûr gêştiya wê baweriyê ku heger vê pêvajoyê pêş nexe dewletê Tirkiya parçe dibe çimkî projeyekî İsraîl û Amerîka he niha min bi rêya manşetê her di vî bernamê me da yê sêqolî da ku İlham Ahmed Daxuyanî de ew Birêz Mazlûm Abdî serdanê Amerîka dikin tabî hevdîtinê Trump û Birêz Mazlûm Abdî çê dibe heger hûn bizanbin Trump li gor ku xelkên eskerî îstixbaratî generalekan bi Trump ra rapor dabûn ku heval Mazlûm Abdî çend însanekî baş e Trump wî ez bêsebirim zû hez dikim heval Mazlûm Abdî bibînim heger hûn bizanbin carê pêştir li 2018-19 ew daxuyanî da yanî Trump bi xwe şexsî heval Mazlûm Abdî nas dike û bangêş dikirine hevdîtin jî li gel wî dike dewletê Türk vî hemû tiştî zane Rojavayê Kurdistan ber bi dewletbûn diçe zane İsraîl wê li Iraqê bide wê şeş evên
حشت شعبی لیست وان شکریه یه لوان بده یعنی 6 او کتیبین بدره نظامی امام علیه یه نجیبای و وان تشتا یه لوان بده لهنک سرکردین حشت شعبی بده زانه پشتی عراق سرا ایرانه تی یعنی پروژه در روزلات ناوین ده ترکیه حساب دکه یان پارچه ببه خون برجه یان جی لگل بریز عبدالله و جلان هفدیتن بکه یعنی اف پیواجوی دست بکه اف دست بکرنا پیواجو تشتکی مجبوریه بوی پشتی هفدیتن دم پارتی لگل بریز عبدالله و جلان اکسن سیاست دم پارتی و اوانا دخوازن که بریز عبدالله و جلان سروک آپو صدا ست اداره دم پارتی بکه اداره باکوری کردستان بکه و ده ترکیه دا بگشتی باکوری کردستان جی ده ناو دا بکو آرامی آشتی برای و بچه اوای دنجی اونا دخوازن پشتی وی مرحله ده دما گفتگوی دستور دا لپارلمان ترکیه حوالن پککی آگربسته کی اعلام بکه تابی بشکی وی پیواجوی آشتی باشوری کردستان جی تیده بریز مسعود برزانی بریز نیچیروان بارزانی تیده که برهم سالا اوان جی تیده نه ما مستسلعدین بادین داوود اوغلو هات هفدیتن به همیارا چه کر اگر بیراوت دولت بخشلی ده دما وکرنا پارلمنتو دا یکی جوتمه گوت تجربه ته هنه بریز داوود اوغلو برپرسیارتیه که دیروکی دکوه سر ملته داوود اوغلو جی گوت از حاضرم هاتنا داوود اوغلو بو باشوری کردستان جی دوی اکسانه دا بو وی روش بوی آوائی دمشه حتی جی پی لگل مالباتن شهیدن ترکا لگل وقف وان هفدیتن شکر و یادن اوای که دجی پی واجوی آشتینه چل ناوا دم پارتی دا چل ناوا جی پی دا چل ناوا مه پی دا و تصفیه بکن و جکار دور بخن مسئله پر جدیه مسئله هبون و نبون ترکیه پارچه کرن نه پارچه کرن ترکیه تابی دوان هفدیتنین که دولت لگل خوشی لگل بریز و جالان جی کریه لنافخوی خدا او هفدیتنا چان قایمه دویجن عبدالله گل تیدا بشتار بود احمد نجد سیزر کسر و کمار بری بود تیدا بشتار بود چیلر مسعود ایلماس او همو سروک وزیرین بری بینالی ایلدرم وزیرین کار در و همو دولت که و نو قول اشکره تیدا بشتار بود دور دا بریارک جهاتیه گرتن اونا نکارن بخاپاندن نزیک بند یعنی دوی جدی بند مثلا جارنا اردوگان کت نادکه کتن زانی حوال شار بلکه اونجا بزن سورانی کتن دما انسان اک دکه مثلا یک اکلوان کتنا که بریز داوود اوغلو کنفرانسا اسپو بود چو بو ناوی خل اکس بود لدهو که بحثا کردستان کر مثلا بحثا کردستان کر او دولت بخشلی رخنه کر یعنی تشتک بناوی کردستانی نه و کتنا دویم مثلا او سرجمهریا کل عراق چه بو کردن کرکوک این منطقه ماده 140 پر بدل سوزانه چون بشتر بون وزارت کار در و ترکیه هات سرخط سروکماری هات سرخط شته کرکوک باجاره که ترکمن اوی به ترکمنی بمینه شته کرد چونه کرکوک داگرد کرنه اوانا تشتی نوسا باوری کم دکن مثلا و اپراسیون ایوانی لروجاوای کردستان کرد یعنی کت نیوسا نی نکرنده اگر دولت پر جدی به من آگاهی که دیگه جوارا بیجم حوال از چند آگاهی گل من هنه من یا دولت بخش دیگو یا بریز عبدالله و جالان و ببه سروکی باکوری کردستان اویش دکارن وکو مانشه داینن آگاهی سیم نها همو آمده سازی تینه کرنده ده نوروز دا آگربستک واره اعلان کرنده و پروژه کی گشتگر پروژه کی حمالایانه یعنی پروژه کی داگرتی خورد ده نوروز دا واره اشکره کرنده و پیام کی ویدیویی یه بریز عبدالله و جالان سرو کاپو ده نوروز دا لآمده وی واره پیشکش کرنده نوروز 2025 دبه نوروز آزادی نوروز کی پیواجوی کی نو
نوروزێکی لە هەڤاتنی کووردا لەگەڵ دەولەتێ تورک هەگەر هەنێک ڕەوش چێ نەبن و دەبێت نەڤرۆزێکی دەستپێکێکی پێواژوویەکی نو جدی و ئاگربەستێک شتێ ئیلانکردندا شەڕژی تێ ڕاوەستاندن هەموو بەر بووی دچە پەیامێکی ڤیدیۆیژی وێ وەرە وەشاندن و بەری ویژی ئارتخ هەواڵێن دەم پارتی وێ سەردانی برێز عەبدوڵڵا ئۆجاڵان سەر و کاپۆ بکن و پەیوەندیژی ناوبینی برێز دەمیرتاش برێز عەبدوڵڵا ئۆجاڵان چێبیە هەبی هەنە تشی هەیە من جارێ ناخوازم ئەشکەرە بکەم و دکارن وەکی مانشێت ژی ڤیداینن کە دە نەڤرۆزێدا پەیامێکی ڤیدیۆیی یê برێز عەبدوڵڵا ئۆجاڵان ئیحتیمالێک هەیە بە ڕاستەخویی بێ یعنی چه em niha rastexwî daxivin îhtimal heye xeta îmralî Amed bi rastexwî birêz Abdullah Öcalan tev li wê peyama xwe belav bike hegerekî cidî ye û biryar jî hatiye dayîn biryara Seda Sed jî hatiye dayîn da ku Serok Apo di Nevroza 2025 da wê peyamê belav bike yadin اوا تابی لسر چند اکسانا دمینه مثلا ترامپ ماها یک بی سر حکم دا وی روش چابه در روجلات ناوین لسر پیشراوی اسرائیل دمینه دور دا من دخوازم تشتکی دن بیجم دخواستم پیامه کی سروک اپو بلاو بکن که ناکوکی اک چه به ناوبیلی پیکی سروک اپو تابی دولت ترک جوید ترسه دولت ترک دویجه هەگەر ئێمە پێکێکی سەرۆک ئاپۆ بینە بەرامبەر هەو یان پێکێکی دەرەوەی پێواژۆی بێلن پێکێکیش بن ینی وێ دەمێ پرۆبلێمên mezin çê dibe aqlê dewletê ewna naxwazin pêkêkê serok Apo niha bê beramber hev pêkêkê derewayî bêlin dixwazin hemû aktor çawa dewletê qûl û dewletê Türk esker û siyaset dîplomasî û civak به هر را د ناوا وی پیواژوی دانه اونا دخوازن هوالن پککی جی هوالن دم پارتی یعنی همو سری همو طرف همو شاخوی همو بشن کردا و یه دولت به هر را وی پیواژوی برای یعنی جوهر کروکی وی مسئله ناد دوی اکسانی دا دمشه gelek spas mesada xwacî tijî kirme derbav kirkek şer werema kerem ke ez tenê dixwazim tiştekî ser gotina Kak Ramezan zêde bikim ev jî ev e ku belkî ew zû bi zû guhorandinên ku çêdibin neêlin bigehe Newroza 2025 çikî hingî 4 meh zêdetir dibînin Kurd nabe qebûl bikin ku êdî rêberê wan yê Bakurê Kurdistanê ji zindanê peyama bide belkî bi awayekî zindî bi xwe gereke bê Amedê rast bi axve behsa aştiyê bike peyama xwe bide û bi awayekî azad bijî eger dewleta Tirkiye rayedarên wan ji bi gotinên xwe bi mesela çareserkirina pirsgirêka Kurd bi rastî samîmîne rûrastane daxivin gereke ev mesele çê bibe eger çê nebe aliyê Kurd nabe bê xapandin wekê din jî peyama Rêzdar Karayîlan peyameke gelek maqûlane menteqî di cih daye dema ku dibêje ew dixwazin hêza gerîla li ortê rakin dema aştî çêbe çi ihtiyac heye ku hêza gerîla ji holê rabibe bila hêzeke Kurda jî hebe ma nabêjin Tirkiyeya du millet e Kurd û wek dibêjin Türk ma hêza Kurda nabe herêmên xwe biparêze ew hêza gerîla salên dûr û dirêj e li çiyayên Kurdistanê bi her hal bo hedef û armancekê çêbûne û saz bûne taboya dewleta Tirka artêşa Tirka sala 1984 bi guleyekê fermandar Egîd her wan gerîlaya şikandiye em ked û emeka wan em xebata wan em mîratê ku wan li pey xwe hiştiye em ji bîr nakin niha bendewarî ew e ku rêberên partiyên me yên Kurdistanî mezin ji bo vê xeta nû ya rojhelata navîn karekî bikin İsraîlî dibêjin di navbera
مدا جی ناکوکی هبون ام هر ملت ما هر یک لجیه که دنیای بو ام کم بون ایرو جی پارتین مد پارلمانا اسرائیل دا دجبریا هف دکن لی کس لدجی هف گرتنا ملت یهودی نینه بروی اندیجی پارتین من ها گرکه چند کارا بکن یک او چتیکو تکریه مانشد دیا بدران جان گرکه براستی حقارت و سفکاتی قبول نکن ادی ریبرین وان برای پیام زندان دا پیام بدن گرکه راست راست بین باخفن ادی تیر دیگه 26 سال گرتیا آزادی خوازه که ریبره که خودی فلسفه انسانی جوی فلسفه انسانی اردوغان و مخچلی گرکه بچن درسین مروواهی بستینین او یک یا دوی دم هاتیه که کرد به هفکاریا پیوندیم به اسرائیلیا را لوبیه که دولمند چیکن و او لوبی لسر کار سیاست و تجارت و کارندن خودی باندور به یا سیسته و پر گرنگ گرکه اوانه یهودی جمعت خازم بر روشالاتا ناوینانو گرکه دنابرا کردان دا هفگرتنک چه ببه ریبر دبه کی بلا ببه لی بلا مثلا ولاته کی رزگار ببه بلا مثلا آخه که وصا برفراوان همو زیر همو هیست دنیا لسر محسابات که دنیا لسر هیز و زای محساب که اگر پترولا باشور و روژاوای کردستانی نبیا ام دی چاوی ترامپ و روژاوای دا وصا پیروز و مقدس نبون ام همان او گلینی که دی سال 80 حلبچه بمباران شیمیایی کرن کس به هاوار من نهاد لینها دم هاتیه گهراندن و دمی گلو ریبرین ما حرکت ما سیاسی ناب کینو کدورت دجهب یم بری جبیر بکن و بین آرایه که دبن سیوانا کنگره نتویه کردستان دا کج 1999 کار دیگه و روبر کردستانی بونا خوب برفراوان و برفرهتر و بهستر بکن داخاز اون یعنی کرد وید خازن لباکور کردستان جی مثلا سرخوبونا کردستان مثلا صدان سالایه 250 ساله لکردستان یک روزی دنگ گله بدنگ نبویه تم لکردستان دنگ توپ و تانک هاتیه تفکوجی هبونه وقت بیجن مالا کرده ویران کرنه عرده کرده شاوتاندنه افرین ایرو دبن دستی وانده پیوسته ام بو وان تشتی کش دستی مچونه وان گوهراندن دموگرافیک و ایرو با آوائه که دزی دولتا کانادا جی هفکاری واند که هنده ریخستنین وان گره لوبین کرده چه بین که وان تشتانه اشکره بکن اجا بحث دورو دریجه لیج غیری هفگرتنی چر ریکدن لبرمنینه جبر که تم و تم دبیجم ام محکومی سرکفتن و پیروزینه در سال 2025 دا یعنی در فتن مزن لبر پی حرکت سیاسی کرد 4 پارچا وده بن یعنی و بون او در فت لیک او در فتا پارتین من سیاسی ریبرین من عاقل کو گلک دموکراتیک دا آخفن پیام دادن انسان گلک هیجانه یوان در فتا چواب کار بینن به هیویاوی روژه اوه سرکفتنه امویان روژه جی ببینین جبرکو براستی گز و مقص دستی مدانه gelek spas kekşar û ramar Ramazan Kerim ema deqekî du deqe jî tu jî xwe îfade bike paşê em xatir bixwazin ji hevala. من belgeyekî tînim ji kamera min labe yani ba min diyar nebim nîv deqeyekî yani de çirka min belgeyekî niha tînim بدران اتا رمضان تی یعنی پیوسته راگهاندن کار تلویزیون کرداجی لچار پارچین کردستان استراتژی که هفگرتی یا هفکاری هماهنگی به هفرا کار کردنه خودی یک میکروفون بنیدی جبرکو دنیا هزامه یک گرتی دبینه هزامه هزکه گلک مازنه و ایرو هزکه مازن یا وکه اسرائیلیا که تو دبینی چه آنی سر دولت ایران و حزب الله و حماس و لبنان و سوریه و دوجی فرمانداره که هری مازن دولت ایران لی سوریه کشتن او شرعی بردوام بکه و دوی ناوی دا هیزا تولرانس هیزا دموکراتیک که لحنبری که افن شوپین
آنتی دموکراتیک بر خود دلکیل که استرالیا تنه کردن پیوسته کرد وان در فتانه ده همو واردا بکار بینن بری چند روزا او ریخستنا آکوریا استرالیا اروپا داواج اکادمیسیان دیروگزان مازن و نافدارین کرد دیگه کو بین به هفرا سمینارا چکن لسر پیوندین دنابرا کرد و اسرائیلیا دا و او جوینا یکیجی ده زومینگ دا به اکادمیسیان اسرائیلی را لسر کردا او کردین اسرائیلی کل اسرائیلی نه به بسیارتی کرد 400-500 هزار کردین اسرائیلی کن هاتن سرخط گوتن بانکرن ام دکارین ببینه پرا دنابرا کردین کردستان مازن و اسرائیل دا و اسرائیل تو دزانه یهودی گلک ملتکی زیرکن گلک لوبیاوان بقوته ده هالبجارتنین داویین ترام دا ده سرکفتنا وی دا لوبیا 5 میلیون کردین یهودی و 2 میلیون کردین 2 میلیون ببورن 2 میلیون یهودی 5 میلیون یهودیین آمریکا و 2 میلیون یهودیین لاوروپا تابی وان 6 میلیون کل اسرائیلینا گلک خودی باندور بو مثلا البدري حجمار نينا ام زيدتري هفته و 2 میلیون کردانین لی هفگرتنک دنا برامدانینا دما هفگرتن نبا هیزا کردای چاوا خوب ده دیار کرن یه چاوا اب هیزا مازن وقت بیجن وان در فتاب کار بینه کو بکار با کردا بینه جیه که او لدجی داگیر کرا بکار بینه وای ام ده بینین دولتا ترکیه چند تنگاوه کسی که راسیست نازی فاشیست که تهنیه خونا کردایه سالان کرد وک ملت قبول نکرنه و قبول جی ناکن حتی روژا ایروژی وای چقدر تنگاو بونه تین داواج ریبرین کردات کن که بین پارلمان دا باخفن بکران دا یلک تشتی و شارتی هیا بیویست ام پیامین وان تشتانه ورگیرین ام فام بکن Tamam. بله Gerek saz kakşar olamar. بله. اول بدرا نه دنگیم تو چا نه دنگیم ته Tamam. یک دقیقه Ben getirdim اول شار اول ککشار اورامر بخو ده تاریخی دا ماموسته منه و به طیبه تاریخ روجلات کردستان من دخوازم هنک مسئله بیجم تابی تشتی که حوال شار گوت حوال بدران هنکی دم بده مزانی دم همه هنکی دم بده از هنکی هم داخل یعنی یکم تماشا بکن تشتی که ککشار اورامر گوت راسته یما وکو گلی کرد نک چارمه هم حز دکن نها سرو کاپو آزاد به آنها تابی جیوی نینه لی ترکیه پنک روش هیا زانی اگر یه بزن بم پیش کو پیواجو آشتی دست ببه پیش کو دست ببه یعنی بیجن 2013 حوالا ساکینا جانسز دامزرینه پککی لگل دو حوال دن شهید خست لگل دست بکرنا پیواجوی آشتی هزن تاریح نه حتی دناوا ناتو دا امریکا اروپا حوال شار نها بس کر که امریکا اروپا حیران چاوی کردانین مسئله نفت و او تشتاه یا دن دناوا ترکیه دا نجات پرست کسو کاری کشتی وان اونا دا بیجن شهید آیله لاره یعنی روشه کسبه سرو کاپو به زندو به آمده باخوه اگر اون بزن بن حوال ملا بختیار نونری یینه که و نونرین پارتی کردستان باشور دمال آمده بون حوال ملا بختیار آمد بو یا استانبول بو نه دما آخوی تقاندن چه بو هر تقینوه دما آخافتنه که ملا بختیار دا چه بو اگر اون بزن بن ده میتینگین هده پیدا 2013 تقینوات شده بود سرو کاپو اگر به آمده ده میتینگی که کیده آزادانه باخوه
يعني هەگەرێک هەیە ببەخشینن ئەوە لە باشووری کوردستان بڕاستی پرۆبلێما کەرەبە چارەسەر نەبیە جا من وەکو هات ئەوە هات من يعني دخوازم باسە مەسەلەیەکی تاریخی بکەم مەسەلەیەکی تاریخی بکەم هەگەر سەرۆک هاپۆ وێ ئازاد ببە دەبێ محکەمە وەرەکردندا دوی محکمه دوی آزاد ببه پشتی کد گفتگوی دستور آگربست واره کرنده رای گشتی ترکیه هنه کی آرام ببه روش باش ببه وی آزاد ببه لی زو نابه اگر داخازی من به یا ککشار اورا مربه یا حوال بدران داره به 6 میلیون کرد هر نه بو باها تا گرتن ده من دخوازم بحثی مسئله کی تاریخی بکم حوال شار تاکید زانه لی سال 1992 لبرلین لمهانه کنفرانس سوسیال اینترناسیونال شده کنفرانس سوسیال اینترناسیونال کنفرانس سوسیال اینترناسیونال شده به بریس دکتر شرفکندی لگل سرک وزیر پیشوی نروژ هنگوار کارلسون و لگل مونالیسا دخوازن لبرلین رونین لرستوران کی نام بخون سرک وزیر پیشتر تلفن دکه کارل بیلت تلفن دکه به هنگوار کارلسون و به مونالیزا دوی مچ نان مخون لگل دکتر شد او نه دوی هم دخوازن نام بخون بین دوی نا همان برلین ترک بکن دخوازن به هورا لرستوران میکونوس نام بخون سرک وزیری پیشو هنگوار کارلسون و مونالیسا باورم یه نروژ بون حوال دکتر ککشار یه نروژ بون باورم یه و داره بون دکتر شرفکندی لوی داره شهید دخن بریوی سرک وزیر ایران بانیسا سرک کمار ایران بانیسادر حوال شارجانه بانیسادر به سرک مامجلال جی دویجه به گلک مسدن دویجه دوی ایران تروریست شاندنه دخوازن دکتر سعید شرفکندی شهید بخنده ما حتی مسکو گل مجی دکتر سعید شرفکندی سال نودی بو مام من نادیروف پیشوازی لیکر او دماجی دگود ایران دخوازه من ترور بکن دما لویه ناجی که دکتر قاسملو دیسا دما که حتی شهید خستن دا دما دکتر قاسملو حتی شهید خستن دا که لویه نا من حس دکم نا بیم سر اصل مسئله بز او وکو سرطایی کلم 28 دانزده 30 دانزده 21 که دما هفدیتن چه دبن دکتر قاسملو نا چه هفدیتنا او دما شخرودی دوی من ناچم هفدیتنا حتانی دکتر قاسملو به اوی دمی حاجی مصطفی جعفر حوریدی و امیر منصور بزرگیان دماتین دوی هفدیتنه دا 13 ماه 7 دکتر قاسملو و حوالی وی شهید دخن من باسا دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی کردم دما هفدیتنه دا دما پروسه آشتی دا چاو شهید خستن لبر چاو اوروپا هیز ناتو اوین که دکتر قاسملو شهید خستن بزانه اوین که دکتر قاسملو شهید خستن او سه کس یک جوانا دبنه فروکخانه وینا یکسر را دکه و دچه محمد معگابی که کرده وی دمی راپرین کر خو پیشاندان کر لأوروپا گرتن لی پشت را اوجی آزاد کرن تماشا بکه اوی که دکتر سعید شرفکندی شهید خست اوی که دکتر سعید شرفکندی شهید خست ل 11 ولاتین اوروپا نونرکی خو کشاندن پشت را 97 دیسه هاتن و 16 اوجاره کردن یکی که دکتر قاسملو شهید دکتر شرفکندی شهید خست بو هاته بردن من شما بحثا وی دکم
کشتنی کل پاریس هوا ساکینا جانسز هاته کرنده کشتنی کل وینا دکتر قاسملو هاته کرنده اوایل برلین دکتر شرفکندی هاته کرنده ولاتن یعنی آلمانیا دادگاه کر هنه کی باشتر بو هلوستی خو آوستوریا نمسا وینا هر به تمامی کرد فرود جبو وی دولت ترک جی کرد جی یعنی به طیبه دولت ترک جی کرد جی هنک هیز هنه اگر ببینن دستکفتین کردا چید و ده آشتیا لگل ترکیه دا دکارن لگور برجوانجی خو حوال شرط تو از باورم من باش فهم کرنه دکارن لگور برجوانجی خو سرو کاپو شهید بخن دکارن درون خو بشینن حوال مراد قارا ایلان حوال جمیل بایک شهید خن حتی لناف دولت ترک دا بو اف دیواجو تک بچه کرد و ترک جاره کدن شرکی خوناوی چه به هفدو بکجن بو که آمریکا اوروپا برجوانجیان هبه بو وی اف مسئله من بو چه بحث وی تشتی دکم بو چه من بحث وی تشتی دکم بو باشتر واره فهم کرن دا که براستی جی اف پیواجو ایکی پر اوه یعنی پیواجو ایکی پر اساسا هیزین اونزانن ایکی نهینی دن بیجم اونزانن هوال بدران به طیبت تو هوال شار ونورن از باورمون چونه پاریسی جی استخبارات تا فرانسا بری کشتنا هوال ساکینا جانسز زامبو او کسا سر به میت ترکه او یک دوسیای کشتنا هوال ساکینا جانسز به تمامی جو کردار اشکره نکر یعنی والاتن اوروپا جی والاتن امریکا جی دوی مسئله ده اگر کرد و ترک ریک بکن اونا دکارن سوی پروکاسیونه کی بکن وی تشتی تک بدن بوی که رمضان کریم از وقت داخفم دنگی منو ته تبله هف دبه یا پروبلما جهازات ته دنگ هه جبروی کی از پیشنیاز دکم کو ام وی مجاری جاره کیدن مثلا مفهم کر tam د پیواژوین اشتی د دوی مرو بالدار به پرووکاسیون ته سویقاست دبه کو پیک ورن مرو بالدار به مرو خزیده جی برنه ده رهابت فلان راست بیجی اما اف مثلین د دما پیواژویان ده کمپلو چواد کارن پیک ورن وکه نمونه لپاریسی بویرین کو تحمی بحث کرن لبرلینه ام دکارن برنامه کی تایبت سروی مجاری چیکن جاره کیدن اما از پیشنیاز دکم حقیقتا ام برنامه بداوی بکن جبو مجار تبلین هف نبن جبر کو ته ایدایم پر بالکش اوتولی از نخوازم اف ایدایم کو ته درخستنه پیش دبن سیاهن تشتیندن ده وندا ببن روژه ما گلکن روژه پیشیامه از کرم که از گوتنی تی داوی بگرم من مجبور دنگی تگیر جبه کو دنگی متبله هف دبن نایف هم کرن کرم که حوال بدران راسته تزانی من بو چه بحث دکتر شرفکندی دکتر قاسملو ساکینا جانسس حوال ساکینا جانسس کر یعنی یه ما کرد حز دکن سرو کاپو ایرو آزاد و به آمده باخوه یه ما حز دکن لحواتن اک چه به لدوی یه ما زور آگادار بن او مسئله به دریا خونه را تید پره یعنی دریا یک خونه را در باسته بزانیم بوی نه به هستیار نزیک بن یعنی خون گرم نجی خونسار خمسار نزیک بن پروسیسه که جدیه یه ما ببن او اوای آخر اوتونومیا 11 آدار 1907 ناوبین برز ملا مصطفی و حکومت عراق اف مسئله نهان ناوبین برز عبدالله و جالان و دولت ترکیه هوشیوی او پجراندن اوتونومیا کرده من هیویدارم حوالین پیکی که نه مسئله صدا ست نه مسئله صفر یه مهنه تشتاش دولت ترک وار بگرم اگر دولت ترک همو تشتیج نده یه مهنه تشتش دولت ترک وار بگرم بو بکه و پروتوکول دولتی بو بکه و ناو بلگه تاریخی یوئنجی همو کشی تایید بکه اوی دنجی دکاره ببینه مرحله دن چا باشوری کردستان ج زمان شیخ محمود بازرگانی حتی نه هری جاری تشتکی ج دولت عراق وار بگیره یه مش بوی آوایی نزیک ببن ضرر نکن حوال بدران یه مش چک داناینه یه مش چک راد وستینه اوا یک یعنی ایمه د سیاست دیالوگ آشتی بکن لگل دولت ترک
یما دویدا او ناکن لی سروک آپو بریاره کی صدا سده سروک آپو نخوازه به مردویی به تابوت جه ایمرالی درکوه و نخوازه و مسئله دنوی دا بیله سروک آپو دست پیکریه یویش داوی که حوال بدران داره اوای آخر بیجم حوال ککشار اورام ارزانه پیوندی من لگل عثمان اوجالان هبو برای کیوان هبو علی حوال بدران داره علی برای سروک آپو گو رادیو گودار دکر با وی عمر دچو فستقا یان دچو خبات دکر گو دهات دگو تا علی کرم چی بیه برای سروک آپو وانه گوت علی رادیو ترته گودار دکر 45 دقیقه 45 دقیقه وک نخوانده بوجا 45 دقیقه وکو سپیکر همو تشت به باوی خورده بود سروک آپو برای وی علی جوابو حوال بدران زکای کیوان عجیب ہے یعنی سروک آپو مادم او حرکتا حتی وی داره هانیه دوی ما باوریه کیش بدنه دا پشتگریاوی بکن دکاره ورژی بوه بو مرحله کی دن و هیویدارنجی منجی تبل آخافتنی ککشار اورا ماردبم حوالین پکیکی حوالین پارتی یکیکی آشتی یکی ناب خود چه بکن پیوندی پکیکی پارتی باش به و جاره کدن ده حرکت کرده کتقانمه چه بو بلکه حوال شار باشتر زانه حوال بدرانجی تو تقیب دکی لباشوری کردستان 2 سال بو نکاربون هل بجارتن بکن نه هل بجارتن کرنه یکم جاره پارتی یکیتی به جودا دچن دخوازن حکومت آواکن او حکومت دکاره نی آواکرن حتی 2026 پشتی هلبجارتن عراق 2025 و 26 2 سال نکاربون هلبجارتن بکن 2 سال نکاربون حکومت آوا بکن اوا 4 سال چو روجلات کردستان شورش جینا امینی دست پیبون نکاربون یکی خود شکن روجاوای کردستان ناوبینی دولت نه دولت سروک آپو نتقان متنی لباکوری کردستان دکاره وی ختماندن سیاست کرد وی کاوس آلوزی دناو سیاست کرد و بکه کورای استراتژیا کردا کلیتا چارەسەریya مسئله کرد باکوری کردستان اگر سروک آپو اف پیواژو آشتی لهواتن چه بناو بکی چارەسەری اگر سر بکه ول باکوری کردستان دبه کلیتا چارەسەری جبو همو بشین کردستان جبو همو بشین کردستان جبو باش راتشی روجاواجی جبو اف پیواژو گریدای تاوی 6 میلیون گلی کرده اگر اون بزاندن میزه بکه بارگه بارزانی روان کرد آوا کریه نظام او جماعت حوال مامند روزوانا بحث دکن انجمن آمهنگی چه قاز هیز لروجاوا لأوروپا هنه نکارن 10,000 کس کن بکن بس دبن رسم سروک آپو دا کرد لکولن برلین به 100,000 آوا کندن راست نینه و بس دستیق بدن سر دل خوب با آخون تانی دبن رسم سروک آپو دا حرکت آزادی دکاره 100,000 کرد کن بکن یعنی مسئله سروک آپو کلیتا چارەسەری مسئله کرده تا بی دور داجی مجاره کردن دویجم ببورن ها مجاره کردن مسترک تیوی جی گوت به آلیکاری حوال شارم بشتار بوم به فکر من یه مک مسعود برزانی چند سالی ما یعنی بخوده بکه 100 سال بجی یه مک قواتی که مسعود برزانی جی بکار بین حوال این یکی تیجی دوی مسئله دا بکار بینن باشه یعنی هنه که ما سیاست جی مادم کد دولت باخچری خو گوهارد لهنه تشتادا اگر اول بدران اول شار اول آخر اری اف مسئله کنه ها دست بکریه دولت باخچری یه ما چونه سر دینی چونه سر سیاست وان یان اول هات نسر سیاست وان دگو مسئله کپو تجرید کریه ایبرالی دا زندو بطال کریه خلاص بود اینه ها دوی واره مر رزگار بکه واره اوان هات نسر سیاست اوان هات نه قبول کنه اوان هات نه مجبوری نه دور دا یه ما سرکفتونه جار نپرست که پیواجه آشتی هنه جاره حوالین دم پارتیه دوی تشتک نینه کرو دولت باخچری چه تشتک نه دولت باخچری ها که همو هفته باورم شب نخواه همو هفته دوی بریز اوجالان دولت ها که سروک آپو دگو محطب آرامه بین محطب حاکه سروک آپو وکو محطب قبول دکه ده کانال تیرتی ترک دا رسمی دست بریز مراد قرائلان بریز جمیل بایک بریز مصطفی قرا سودک دولت ترک من تماشای انتوی هابار ترک و لسره نه هابار ترک تماشا دکم بیدا وی داوی بحث ند کرن نه همو بحث مسئله کرد
مسئله کردا کتا روژاوی سروک آپو جاره کدنی بو معتب عقلک لدولت ترک ده هبو دوگه هم سروک آپو ایدام نکن وکو شیخ سعید رضا امی ساغی وی ایمرالی بکجن هر روش ایدام دکن نها جوی تشتی وگریانه وی محکمش چه به وی آزاد بکن و سروک آپو وی باکوری کردستان جی اداره بکه وی به سروکی باکوری کردستان ده جا بو بی آوایی من نزیک کن باشه جاره کدن سلاو و ریس حضر رحمت لگورا دکتر شرفکندی دکتر قاسملو و شهید ساکینا جانسس ما ایرو بحث وان کرد رسم پیشوا قاضی محمد جی لپش ککشار و رامر هزار رحمت gelek spas. دنگی مجی تبلی هف دبه نها روژین پیشیامه گلکن دبه ام هنگوتنی خواج روژین پیش تراجی بهلن گلک مجار هنه البت آشتیا نفخایا ملتی کرجی گلکی گرینگه ککشار و رامر هما اوسا چند جمله ببیجه دو سه جمله ام داوی لبرنامه ببینین گلک سپاس سالن خوش درفتن زرین روژن گرانبهال پیشبری منه هیویدارم او اراده هفگرتنه اکو گل کرد به تایبتی دمه شهری داویه دا لکولنه نشان دا پارتی و حرکت سیاسی کرد همو وی هیزه ببینن وی هفگرتنه ببینن ده پیوندین خو به دولت جینار را به تایبتی به هیزه که وکه اسرائیل را جارکت که استراتیجی خول برچاوا درباز بکن بگهوریننج برکو دو گلین هری مظلوم راستی ظلمک گران تحقیر سرکوت کشتن قتل عامه لروشالات ناوین هاتنه کرد و یهودینه ما چه پرزگریک به یهودیا را نبونه ایرو دست خود ریش کرنه بحثا دیپلوماسیا کردگن بحثا هیزا کردگن ام گرکن نترسین و دست خود ریجی وان هر کسی بکن یکو دخوازه پرزگریک که ما چاره سر که ام به عرب و فارس و ترکا راجی چه دجمناتی ما تنه لی ام حق و حقوق که وک هف دنابر خو واندا جهو را دخوازین نکاری ما بکشتنه به جنوسایده به تفکجیه به بمبارانا به کیمیایا خلاص بکن یه نکاری بنجی و بروی هندجی مادم نکارن بلا با عقل بن منطق به آوه کی وقت بیجن منتالیته که دموکراتیک یا سردمیانه نیزی که پرسگیری که کرد ببین روژن گران لبرمنه گره که ام همو چینن جواکه دقیقه به دقیقه ثانیه به ثانیه سالن بری زیده تر ده میدان کار و خبات دابین و هفگرتنا هف تم و تم آرمان جمعه سرکه به دستی تصابن بدران گلک سپاس بو مالاتیا و هر هبی رمضان کریم دستی قبلن کریه اوای من بحثا مونالیسا وان کر اوا نه یه نروژ بون یه سوید بون با اواج راست بکم اوی دبه جانا دوی درت شکوکیله دنگی به تبله جارنا مرود کاره نوام تبله هف بکه نه مسئله هف نورماله ده زندی ده تسیری هر کسی مرو هم نوان نوی باجاران مرود تشتن کاره اون هر هبن مالا و آوا هوالین هجا ایرو فرسان دا متونه از لپیامو بنیرم اما وقتی که میوان آخفین ملی نیری اسپاست که مجبو علاقاوه هوالی که آلیکاری آبوری جیش قنالا مرشاندیه ادخوازم های هواله هبه و ایمه همو آلیکاری آبوری که تی قنالامه ام دشینه جه هوالی می روزنامه‌گر یا روزنامه کردستانی و باشوری کردستانی را پیدویامو هیه او شرطن گله که زحمت تکارد کن حتی ایدید نه لباکوری کردستانی جی روش او قاس زحمته پیدوی هوالی می روزنامه‌گر او قاس با آلیکاری آبوری هیه یعنی ایدی هم بفکرن و دری herkes dizane ku ez alîkarî didim wan hevalê xwe rojnameger ên li her sî parçeyên Kurdistanê em mecbûrin piştgirî bidin hev. Mala we ava hûn here bin. Dem baş.